30 cefang. Utaneng aswal ni akur uwawa ni yaki. Mahaanay ku swal ning raji itiir aji ukar. Matiau pinaurip kako. Saay ka matiau tamlaw. Awaay kuno tamlawan a taneng ako. Saay ho pinanam kako to taneng. Saay ho ka panafana kako to pakay ni ay i talamaan no kawas. Cimaku tala ay i kakarayan ta malikron. Cimaku pakar petay to fali. Cimaku mipuputay i kiralum to nanom. Cimaku patirengay to sarawatan no sera. Cima cingra. Cimaku ngangan no wawa ningra. Mafanaay kisuhaw. Sualinay miluluay ku kawas to niketunan ningra a kahatsatsay aswal. Matiau sa patala cingra a milipot to mitiaray icingraan atamlaw. Ano mitungal miruan kisuto nisualan ningra i makapuy ningra kisu a mituro to nika umi samangahay atamlaw kisu. Kawasaw, ira kutusa atlemak to rarungoten ako. Nanay parahcien isu i ayaw no nika patay ako. Aka papisamangahan kako. Aka para pakusyaan. Aka patafungan kako. Patatulunghan ko sa kaurip at sa ako a kakaanan. Ano cirafas kako i ratek misafukir kako i tiswanan. Cima kuya tapang asaan. Ano cangoot kako i ratek mitakaw kako. Mapakangulo ako kungangan no kawas. Aka pilikaf to kuli no tapang atamlaw. Ano tsaay hanen isu i makak a matafots kiso. Uruma atamlaw i miakak to wama no tireng. Tsaay ka fana a miahuil to wina nangra. Uruma atamlaw i makuratsay kako saan. Arawhan i malhlef no kaatsakan ko tireng ningra. Uruma atamlaw i masungira ay a makapahay kako saan a misatakaraw. Uruma atamlaw i hato ilots ato funes a matarem ko walis. Mikaliang a miafas to pakusya atamlaw. Taamulen ningra ko awaay ko parawinaan atamlaw to sa kaurip ningra. Ira ko tatusa afafahyan a wawa no wili. Ungangan na nira i paflien kaku sanay. Turo ko tsaayay ka lahker. Haruu tsaay ho ka paswal to maatlangay to sanay i saspat to a mapurong uya. Kaitiraan no mapatayay. Umaasitsay a fafahyan. Umakatlalay awaay ko urat asra. Ato mislap-slapay a tsaay ka patleng anamar. Milukusay amatawa to wama ato miaptsay patsuli ay to matuasay to a winai. Umamakaan no ariris. Ulatitsohen no parang kumata ningra. Ira ko turo a pakakumulay a kafukiran ako. Halau tsaay kafiru ako a mafanai matleng sepat. Uya ukafel no ariris i kakarayan. Kanafuy no oner i kafkang no ongchoy. Ukarumakamakan a laran no tamina iliyar. Ukasasiurah no fainayan ato fafahyan. Ukanguluan kulmak no mautitay a fafahi. Maharek cingra a maulang i mayno cingra. Swalsa. Awaay ko maanatsa a patrats no lemak ako saan. Turo ko minyang ni ay to hakal. Sepat ko tsaay ko mamafilo no sera. Uya, ukarahong ti no kuri. Ukafetsol no maapaay atamlaw. Ukachi damol no kausian a fafahyan. Pitselol no kuri a fafahyan a maratapang awina. Ira ihakal ko sepatay a faw to mimingay ko tireng. Nikaw lira. Tala matanengay. Uya taratsua miming ko kakunah. Nikaw lira.
mafanaa misuper tu kakaanan i kacilaran. Caay ku kimelay kukuyo. Nikaw lira, misanga turumai ong chunchuyan. Awaay ko hongti no liri. Nikaw lira, mafana a marayaray a masakapukaput a mahalak. Maleng a marpet no tamlaw ko fatektekay. Nikaw lira, maroi luma no hongti. Ira aku turu a kasenengan ko karumakat. Halu kakasenengan ko rakat i sepat tu a mapurong. Uya, usaki meray i purong no aalupen. U awaay ku katarawan arayong. U tangarawan. U ukang asili. Ato arumanay ko sufitay ahongti. Ano maapa kisu a misatakaraw. Ano tsa misafarutso to tatiihay i sinanuten ko farutso a misaharat-rateng. Ano atatsen ko hatsol i masala ko simar. Ano sekungan isu ko nguso no tau i masala ko remes. Martsal tunini. Ano maketel kisu i maparual ko kacaculi-culi.